Tuguha ikaze rero kandi tukwifuriza ibihe byiza wo gukurikirana Rwagakoco Live TV ndetse na Satya TV Official. Nta handi rero wasanga isoko y'amakuru agezweho uretse aha kuri Rwagakoco Live TV. Niba utarakanda subscribe, kanda subscribe, like, share ndetse usigeho igitekerezo cyawe kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu umunsi ku munsi ku makuru yacu abagezweho. Kaduhere rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bavuga yuko Biden yababariye abasirikare bari barirukanwe bazira ubutinganyi. Inkuru yanditswe ku itariki 27 z'ukwa gatandatu 2024 saa 12:35 yanditswe na Ndacyayisenga Fred. Perezida Biden yemeje ko rero yakoresheje ububasha ahabwa n'amategeko mu guhimba baza abasirikare b'abatinganyi birukanywe bazira ubutinganyi. Ibi perezida rero wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabitangaje ku munsi w'ejo kuwa gatatu, aho rwose yavuze ko yakosoye ikosa ry'amateka. Ati hatitawe ku butwari rero n'ubwitange bwabo bararenganyijwe. Ibi birareba icyubahiro cya muntu n'ikinyabupfura no gukora ku buryo ingabo z'igihugu zibona mu ngenga gaciro zituma turi igihugu cy'igitangaza. Uwo rero ni Joe Biden, umuyobozi mukuru cyangwa se perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubusanzwe rero itegeko ry'igisirikare ryahanaga rwose iki cyaha cyariho kuva mu mwaka w'1951, nyuma ryaje guseswa rero muri 2013 ryasize abari abasirikare ibihumbi icyarabahamye mu nkiko za gisirikare barirukanwa mu kazi kabo kandi rwose bamburwa uburenganzira bwo guhabwa ibyavuye ku rugerero bose bagenerwa n'amategeko. Izi mbabazi rero z'umukuru w'igihugu uzihanaguye rwose ibyaha by'abari mu gisirikare bazize iri tegeko. Ibiro bisobanuye ko rwose bagomba kujya muri minisiteri rwose y'abavuye ku rugerero n'icyemezo cyerekana ko rwose ibyaha byabo byahanaguye kugira ngo babone ibyo bagomba kugenerwa. Muri ibyo rero birimo imishahara batahawe, kubona inguzanyo no kwiga kaminuza ku mafaranga ya guverinoma. Ngayo gukorera aho ngaho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko hano bari kuvuga ko Goma Asuminwa rwose yashimangiye umugambi wa Tshisekedi wo gutera u Rwanda. Hano bakavuga ko Kanyabayonga M23 iravuga rwose ko ibirindiro byinshi byageze gute birashweho. Reka rero tuze dukomeza n'andi makuru yacu agiye agezweho muri aka kanya. Katugomeze tugushimire cyane wowe ukomeje kudutega amatwi. Nyagasana komeze kuguhaza ibyiza. Ciao ciao.